یک جی کفنشوپین دایکن کردان خباتین دستان بتایبتی اف کفنشوپی لجمجین و دایکن افرینی هاتیه پاراستن. وفا عبدالرحمن یا 43 سالی دوان خباتان ده افرینره و جهاتین خود چکرن آتشتین بقوماش ده نشانده ده. حوالا مل چکلینج مرا راپورک درباره مجار ده آماده کریه ام به هفره التماشا بکن. وفا عبدالرحمن یا 43 سالی جباجار عفرینیا دایکا 5 زاروکانه پشتی کو جباجار خا کوچبر بو نهال تاخا شیخ مقصودیا حلبه دجی وفا خواندنا خا تمام نکریه پشتی کو زوجی جبر زحمتی جیانی و روشا کوچبریه خاص کو به مالبات خوره ببا آلیکار دبارا جیان خابکه جبر ویجی او فێری چێکردنا کارێ دەستان بووە وافە دەبێژە کو دەرفەتە خواندنێ لە پێشیاوی تو نەبوو لێ بە فێربوونا کارێ دەست و دروتنا جلان چاند و ناسنامای عفرینی وندا نەکرد و ئیرۆ بە vî karî بە hevjînê xwe re dibe alîkar. ام علمنا دروني و نشقق كور هبه مرة بعلمه لاني نشرت انه مرة خواندي من خواندن تمام ناكر بس انه ناعبه مرة بعلمه مصلحتها واهم شيء انه مرة مصلحتها كروكا هروها آلاوین دست یین وکه چنته کفین دست ماریک و تتریز جی چه دکه و تاوی وان جی جلین جور بجور ددرو درباره کار دست و دروتنا جلان وفا عبدالرحمن وهاد بیجه تطريزه شغلي موركم انه دروني باطوننا كورجي حر كوركي هابو مدى عالمي بتقول انه مرة ظروف مرة نزلت سري مرتين مرة عالمي غلطة بله جنا عفرینی وفا عبدالرحمن جی وکه هر جنکه کوجو خواندن محروم بویا لیده کار دستان ده خواب پیش خستیه و دخوازه کو هر دایک و جن فێری چانده کەڤنار ببە.